Maya payabak po. Ikapat ng Domingo ning Kwaresma, yapi atala po, karing panalangin ding makatuking intensyones, para king kapasalamatan, lectors and commentators, charismatic group, Alex de los Santos and family, Richard and Chona Yumul, Nifa Agapitoong, Kapulong family, para king malagwang kapaldanan dari Lera Hernandez, Gerardo Rodriguez, para king kaladwa dari Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra, Edgardo Lansangan, Danny Todo, Ricardo Ferrer Jr., Nenita Ferrer, Purita Loreto, Gregorio and Leti Domingo, Lourdes Pingul, Benedict Carbungco, Lourdes Mariano, Felisa Dote, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tapot, makiabekin dalit apamuklat.
kakong kami tayo. Kinlagyuning pa, ang poing anak, ang poing banal na Espiritu, Amen. Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya ka ang timurin. Kita mo po ngini, king kapat ng Domingo ning Quaresma. At tausan tayang Latare Sunday, ini pong Domingong IT. King Latare, pinagsabihan, iti yapin ning Domingo ning tula, agyang atita mo, king libutad na ning Quaresma, manakit tamong pag-asa, ampong tula, uling ing pamanyubli ng mebye, ning Ginoo malapit na. Ing kaligtasan tamo, malapit na. Kaya iti pong Latare Sunday nga iti metong yang panahon, nagyang ati tamo king libutan ng dakalakapagsubukan ngeni, tengyerang magaganap karing king Middle East, karing mga katas, petroleum products, ang popo, ing panyalwan, itamo po, king katang kasalpantayanan, akit taya ing pakalulo ng Diyos, at pagkaluba nakatasan ng tunay kapayapan, kaniting panaunan ning kapagsubukan. Si Chantalang yung katang kasalanan, manyatang kapatawaran king Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginoong Yesus, ikaing tunay sulu, adinatang kingyato, dapot ingyato, nakaparating nga kakilala, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoong Yesus, sulu na ningyato, pakayapan mo kami, kingke kaming pangabulag, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoong Yesus, tagkilan mo ring matami at gawon mo king anak ning sala, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. King Diyos sa mayupayang tuto, pakalulwa na katamo, king pangapatawad rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Hoy paning sala, paintulutan me Jesus, ing suluning meto yato, ing kapayapana, at pakayapa na kami, at pagkaluban kasalpantayanan, akamaka panalastas, bustan mong ibalik mula, rin kaya kaming panimanman, pang akit miya ing dalan pa inturo keka, at karing kaparaming tao, at king kapapusaning kaya kaming dalan, akit dasana o Diyos, iti manggaman king alanganga. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Samuel. Karing Aldoreta, inginu nga ng migsalita kang Samuel. Katmon meng laro ing kaya kang sago at lumakad ka. Tutuburan da ka kang Hese at tawo Belen. Uling ako mismo memili kong metong karing anak na iti, yaing gawan kong ari. Inyang karasda, amatane ni Eliab at nga nang minisip. Pihong ininapin ing pinili ning Ginoo. Dapot ing Ginoo nga nakang Samuel. Emo na pakalawan ing itsura na o ing kayang sukad. Uling aliwaya yan ing kanakong pinili. Impaglalawe ning Diyos nakalupa ning king tao. Ing tao, lalawe yamo king itsura, dapot ing Ginoo king puso ya makalawe. Pepakilala na lang Hese ring 7 ng anak alalaki. Dapot Samuel nga nakang Hese. Alayo kareti ing pinili ning Ginoo. Kitang nakanita kang Hese. Ilan ang anden ding anak mong lalaki?
mekibatya ihese. Atin pang metong, ing pekabunsong dili, alayo keti, at yuking pastulan, magbanteya karing tupa. Kanita, Samuel nga nakang hese. Parakit me, tamo luluklukmangan hanggang eya datang keti. Pe parakit neng hese ing anak, metong yang anak amalarebalat, mapundat amata, at masanting alalaki. Inggino nga nakang Samuel. Sulong, tugtugan meng laro ing buntok ning anak mo, yana kabud yan. Kanita, Samuel, kingwane ing sagong mitmong laro, at karin mo rin, kabang kayagape dering kapatad na, tigtugan ning laro king buntok ing anak, at ing espiritu ning Ginoo, sinalakeya kang David. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Karem pastulan amalabong, karin nako bibili. Kinlele ning danum amakas ngo, karin nako tatarian. Ing kaladwa ko, karin ne pangasnawan. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Antabayana nako karendaklat ning kabanalan, alang-alang king lagyo ng banal. Dumalang kumang karen libis ang mapanganib, ala kong pikakarugan at sagkul, uling ati kaking siping ko. Impamarug mo at tukod, ilareng babiesi ka ng lub kanakong. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Isa sa jame ing dulang king arapan ko, king mismong tatangalan daring kakong kasalang. Imbuntok ko linyan me king laro, at maglapoya ining kakong saro. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Huwa pawang kayapan, ampong ganaka, ing tataluki kanako. Kareng sablang aldoning biyeko. Manok na ang king mismong balening Ginoo, kimbalang panahon, ang gaking alang kapupusan. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Pamasang ibot, kinsulat ng San Pablo, karing kapulong, karing Efeso. Kapatad, ikayo mismo, kanitang misan, at kayo kindulum, dapat manibat kanitang miyagom kayo king Ginoo, at na kayo king sala. Mibibiya kayo sana, antimong ingkarampatan, karing anak na ning sala, ulinging pasari ning sala, mayiyakit yo. King ega na ganang mayap, matulid at tutu. Baka pag-aralan nyo, nung makanano, ing makatula, king Ginoo. Kayo makitalamitan, king pamanyapat, karimiyaliwang dapat, aalang, kepapakanan. Abubunga ning karalumduman. Bagkus, pamarokan nyo lo at palto yulang alang kepapakanan, king kapamilatan ning pamanugali yung mayap. Uling tutupin, makarine lang mga banggit king misasabyan, dimiyaliwang bage, adaraptan da, king makalihim. Nung dating bage, milwala king masala, ing tunerang kabaldugan, makilalang masalese, uling isano pa man, miyaslagan king sala.
Mirinan kalinwan, inya nga napin, ning sasabi ning himno. Migising ka, ikang matutod, subli kang miye, ati Kristo, aslagan na ka. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Talakad tapo at parangalaning mayap a balita. Ako ing suluning yato, nga ning Ginoo. Ninuman in tuki kanako, at yu kaya ing sulu ning biye. Ingino manatili kay kayo. At kaya ka ang timurin, Pama sa aking maya pabalita, agpangkang San Juan. ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ita, king pamaglakad ng Yesus, ikit ning metong nga taong mibait bulag. Linuraya king gabon at ginawayang burak king lurana. Tinapal na imburak karing mata na ning tao at nga nakeya. Muntaka king ilog na ning siluwe at manos ka karing. Ing bori ng sabyan ning siluwe, mituburan. Mintaya king ing tao inos ning lupa na at migbalik ya masala mata. Ding kasiping ng bale kanita at ding taong may nakit kaya, king magpalimus na bayo ya may palyari iti ngarang kinutang. Aliway iti ing taong sadyang makaluklok king dalandalanan at magpalimos, ding mapilan nga na, yapin, dapot ding aliwa ngara, aliwaya kalupa niya mo. Inya ing tao mismo, ya ing migsalita. Ako pinita. Kay batitang taong sadyang bulag tiki re karing pariseo. Aldo na ning sabat inyang Yesus ginawayang burak at pepasala ni mataing tao. Ding pariseo linita kitang dang pasibayo king tao. Nung makanano yang mesala mata. Sinabi na karela, mitapal yang burak karing mataku, menos kong lupa, at ngeni manakit nako. Ding mapilan karing pariseo ngara, hing taong dinapat kanyan e malyaring manibatan king Diyos, uling ya e tutupad king kautusan, dikil king sabat. Ding aliwa ngara naman, makanano na lang arapat ding meto nga taong makasalanan, hing dapat makapagmula lang ang tikareti. At misa lang sangan la sa sabyan. Inyaring pariseo, kitang dang minsan pa ing tao. Sasabihan mo, pepasala nala reng mata mo. Ngeni, ikanano nga sabi mo tungkol kaya, metong yang propeta nga nang may kibat. May kibat lakaya. Ikang mibait, king pamikasala, ikang ngeni ing mituturo ke kami, tiwalag de king sinagoga. Abalita ng Yesus king tiwalagde, inyang atagpuane nga nakeya. Maniwala ka king anak ng tao, may kibay siyang taong may sala mata. Sabihan niyo po kaku nung ninuya Ginoo.
bangketa makapaniwala ko kaya. Jesus nga na kaya, ikit mo ne, at ya ing makapagsalita kaya na kaya. Ginoo, maniwala ko nga naning tao at sinambaya kaya. Ing maya pabalita ning kaya katamong kaligtasan. Kapuriang ka, O Kristo. Maya payabak po kay kayungan. Maya payabak po amo. Sensya kayo po, pe pagawata no reng TV tamo, pela pagagana, akalingwan de kaning password. Ne po, kaya po, poge, yung password natin. O, nga po, pasensya pa mo po, alalo po rin kaya katamong TV. Pangadi tayo po ipogi, bantaga na kaning password. Ne? Okay. At tita na po ngayon king kapat ng Domingo, marimla, padami. Bigla po merimla ngayon po. Kaya sana makanya na yung klima tamo. At tita na po king kapat ng Domingo na ning Quaresma. At iting Domingo nga iti awsan tayang Laitare Sunday. Ing Domingo na ning tula, ing Domingo na ning saya. Bakit? Kasi yapin iting sasabyana ning kaya katamong antipuna ning Domingong IT. Tumula ka, Jerusalem, tumula ka. Kaya panalangin tayo po ngayon ing Israel, rempong bansa, kimpong Middle East, na sana akit ding tunetula ning kapayapan. Mayari na saning gera. At dakal na po gewa kaya tayong gera, especially po king presyo na ning petroleum products tamo, kaya po panalangin tamo na mayari na iti. Ating kulay na ning Aldo, kulay pink. Kaya po fashion statement iti, ne po, no ne iti, metong yang paganaka kaya katamo, agyang ati tamo king libutan ning Quaresma, itamo manakit tapang pag-asa. Manakit tapang tula, uling ing kaligtasan tamo malapit na. Ing pangasubli ng maybe ning Ginoo, iti malapit na. Blind spots, itangan po, at intangan pong blind spots. Minsan po, magmaneo ko, at kanita, mag-change lane ko sana. O tinawi ko naman po rin ka na akong side mirrors. Malinis naman. At bigla, ating pong sakin, king lele ko, at ginuli sa kita pong driver. Mukuha kakit nga na. Sinabi ko po kaya, linawin na ako man, king makapaligid, dala nga ako. Pero aga na ka ako, nang kayatin tamong blind spots, king kaya katamo pong pamagmaneo. Anala po retang blind spots sa reta. Minsan, kaya katamo kanong mata, ita kanong kayang retina, at inyang bage, masala. Kaya, minsan, detang bage, masalang areti, magdalalang blind spots kaya katamo. Nalarening blind spots areti, balata mo po, minsan nakatakasala mata eh. Pero minsan atin tamong bage, kakit. Ne? Lalong-lalo na, retang kaya katamong spiritual blind spots. Retang obvious na, pero magbulag-bulagang ka pa. O kaya, akakit na naitireng tao, pero mo paboring tanggapan at maging combatant ka. Ne? At minsan na larete, neng kain kaya katangketasan ne. O minsan iti, tamo buring akit. O kaya retang kaya katamong sakit loob, nang gangeni atin tamo, na itamo, tamo buring tanggapan. O kaya minsan, potangita mo, mapag-judge tangaliwang tao, na minsan iti tamo po apapansin. Deti po rin pong examples na rin kaya katamong
spiritual blind spots. Kasanting ng Ebanghelyo tangi nene. Nung makanano ing ginutang Yesu Kristo, inulo ning metong taong bulag. King arapan da rin taong mayanakit, pero ila magbulag-bulagan la. At ninoreti, ilapin po rening pariseo, kasala da mata. Pero bakit? Ila bulagla. Ela po bulag mata, nune ila bulagla king karelang puso. Bakit? Ing gino niya ngakit na po ining lalaking bulag. O, makanano neng inulo. Iya po, dinura at ginawayang burak king kayang lura. Kay ba't nang ginawang burak king kayang lura? Nang gewana. Imburak kiskas na king matana ning bulag. Siguro, makadirin eh. O, ikayo po, ing dura, kuskus na king mata mo, bisa ka, lalong-lalo na burak. Kanita, lapa pong toothbrush, alapang toothpaste. O, imaginean tamo. O, kaibat nga na ning ginu, kaya munta ka king ilog ning Siloam, karing ka, manos, at kaniteng lalaki, mira siya ka rin. At menos siyang lupa, at may salaya, mata. Kaya nung lalawenta mo po, nano po yung contrast na din kay katamong kwento. O, ining lalaking bulag, iya, masalayang menakit, dening taong masala mata, ilareng magbulag-bulagan. Bakit? Uling atin lang boring tanggapan akatutuan, at deti ilapin detang ausan tamong spiritual blind spots. At nala po rin ng spiritual blind spots sa reti. Pache itamo, isipan tamo itamo yung gusto. Pero, yung ketasan pala, iya palang bubulag kaya katamo. O kaya po, itamo, pakipateta mo yung ustisya. Pero pala ing kamwa, yang bubulag kay katamo. O kaya itamo, papakita mo ing common good. Pero, impalang kay katamong selfish interest, ya palang bubulag kay katamo. Kaya nung lalawin tamo po, ining malilyaring king yato eh. Ini pong gerang, malalyari ka rin king Middle East, nung lawenta mo. Reni pong leaders na ning yatong IT, lalong-lalo na po rin leaders ning involved kining gerang areti, karakal da blind spots ne. Bakit? Kasi, pakilaban da ing karapatan, pakilaban da ing ustisya, pakilaban da ing common good, pero ing lulwal, yapin itang ketasan o kamwa ampong pamikaganti. Kaya nung lalawenta mo, iti ing malilyari ngayon ni king yato, uli nirering spiritual blind spots areti. At makanalo tamo pong samasan din ng kikatamong spiritual blind spots. Tani man po kailangan ng salamin eh. Noon yung kailangan tamo, yapin itang matang makajos. At nalarening matang makajos sa reti, ating kung acronym, tandaan niya po itang salitang I. Ne? At nanin po rin ang sabihan ng salitang I. Explore, yearn, enlighten. Muna, explore God's direction. Ikayo po, tutuntunan niya pa yung direksyon na ng Diyos. O tutuntunan tayo niya mo yung sarili mong direksyon. Minsan kasi, balata mo yung direksyon na ning metong nga tao, itamong kayang sariling panlalawe king biye. Mo makanyan, kailangan itang panlalawe na mo naman ng Diyos. At intamo pong kanong mata na itamo wakakit.
at itang matangay ta, aliwaring kay katamong naked eyes. Nune, itang mataning kay katang puso. Balyo putin lang matareng puso tamo. Oh. Kaya atin tamo pong salitang insight. Ne? Namburi ng sabyan, itang insight. Imburi ng sabyan, ning insight, yapin itang aintindihan tamo, aliwaing kay katamong sariling direksyon, lunay itang aintindihan tamo, itang direksyon na ning Diyos na kailangan tang tuntunan. Minsan kasi, yung direksyon tamo, kabud mo utak kabud mo mata, akalingwan tamong, atinta palang insight, na iti, yapin ng direksyon na ning Diyos, nabibiyena kay katamo. Kasanting ning kay katang mo munang pamamasa. Bakit? Kasi ing Diyos tinubod ni Samuel, kareng anak ng Hese. Oh. Bakit tinubod ni ning Diyos Samuel, kareng anak ng Hese? Bangkanita mamiliya karening anak ng lalaking Hese na maging tutuking hari na ning Israel. Pero, nanong gewa ng Samuel, ginamit niya yung kayang physical ang mata, bang mamili. Kaya niyang ikit na laring anak ng Samuel, nanong linawe na, aba, kasanting na nini. Aba, katas na nini. Aba, kasanting nakatawan nini. Ne? At iti, bagay ang maging hari ng Israel. Linawe na mo, itang pipili na masanting ya, macho ya, matas siya. Pero nanong sinabi ng Diyos kaya, Samuel, kalalawiking kekang, mata. Nune, inglawen mo nung naling puso na ning pipilinan mo at ninong pinili na. David. Impe kabunso, karela. Na least expected na yung maging hari nening Hudyo. Kaya kanita pong ati ko pa seminaryo, ing parati pong biro mi kanita, ing retang magpari la kanong peka matsurang dili ka rin pamilya Potang masanting ya, magdoktor ka, magabogado ka, mag-engineer ka. Potarogong bakla kabuntok, matsura ka, magpari na ka mo nga. Itang least expected. Minsan, yapin po yung pipilina ng Diyos. At iting sasabihan na kay katamo na explore the direction of God. Emu kabud itang panluwal, amatang panlalawe. Doon itang panlalawe, gamitan mo. Uling atin niyang sasabihan kay kayong Diyos. Didirect na ka. At siya pinitang ausan tamong insight. Kadwa, yearn. For, ano sinabi na? Yearn for the eyes of truth. Kita mo kaya, akakita pa yung katutuan ngayon iking panahon tangi ini. Baliyo po, masakit ka nung pantunan ngini, aliwaing pera. Nune, ing katutuan. Bakit? Kasi, impong katutuan ngini, relative. Ene po, absolute. Ne? Kaya po ngini ka no, emune balo, lung naning gusto, king mali. Lung nano ing mayap, king marok. Lung nano ing tutu, ampo king etutu. Lung nano ing kabanalan, king kasalanan. Bakit? Kasing katutuan ngini, relative ya. Itanang kanakong isipan. Nung iti, agyang maliya, agyang eusto, agyang iti etutu, pagche sinabi kong tutuya, iti. Ne? Maging tutuya. Aga nakake po itang asawa na nitang kanang pakaluguran. Nga nang sinabi, okay mo yung magbabayi. Hanggang enako arakap ning asawa ko. Palagay po isto'y ta. Ne?
Para kitang asawa, relative in katutuan. Okay mo yung magbabayi. Pero, nung ko, arakap ning asawa ko. Kaya makanyang yatong eh. Ngayon sasaliseng yatong eh. Kasi imbage gusto, imbage tutu, imbage, banal, yang babaluktot na rin tao ngini. Kaya po, itamo, kailangan tayo po itang ausan tamong discernment. Nanong buri ng sabyan ng discernment? Mangilatis ka. Lawen mo, nung intutuntunan mo, mayap ya, o intutuntunan mo, pustuya. Ne? Kalupa niya mo yan ng sasaling bangus. Rayman niya like ni Keti. Wari pa siya sali kang bangus, kilitisan me pa. Lawen mo nung maluto mata. O kaya, kulay pang kayang pinkingasang na. Presko ya pa kaya balat. Kakabud sasali. Manalistis ka. Nga na ning kaya katamo. Kaya po, nga nang sinabing San Pablo kaya katamo, king kakatang kaduwang pamamasa, dati kayong mabibiye king dalumdum, ngayon mabibiye na kayo king sala, maging anak na ko sana ning sala, bakong makagawang mayap ampong usto, at siya piniti ing tune katutuan. Kaya manyaliksik ka king katutuan nga naning Ginoo. At katlo, yung sinabi na kay katamo, enlighten our eyes of faith. Naita mo sana, sumalala rin kay katamong kasalpantayanan. Kaya nung lawen tayo pong ebanghelyo tamo, impong pangakayap na nining bulag, po instant, dinalan proseso. Nakalupa, rengaluwang pegaling na ning Ginoo. Tigkil na lamo, kumayap na kangana. Bakit kaya iya, dinuraya pa, ginawaya pang burak, kiskus no paking mata na nining bulag, at pepuntala ni king ilog ning siluam. Kasing kasalpantayanan ni Timetong yang process. Ne? Kaya po niyang nande, reng tao, ninong pepasalamat ake ka, itang taong ausan dang Jesus. Anyang kinandane naman, o ninong pepasalamat ake ka, metong yapong propeta. At niyang kaibat deng tiwalag king sinagoga, akasabi na ining Ginoo. At nga na, kaya king Ginoo. Ginoo, maniwala ko, ikang pepasalamata kanako. Kaya yung matata mo, waliwa mo po rin yung naked eye sareti. Noon yung mata na ning kaya katang kasalpantayanan. At iti po, ingera buring tanggapan, dening pariseo, uling ere buring panwala ning Ginoo, naya mesiyaya, kaya ila po mabibiela, king karelang spiritual, blind spots. Kaya nung lalawin tamo po, ing panaunan ning Koresma, iti panaune ning pamanyaliksik king kaya katamong sarili. Aliwa mo po retang obvious ring lalawenta mo. Nung lawenta mo, nung nano, king kakapilubluban tamo. Iti po pong mawawala ngeni kay katamo. Uling parati tang lalawe king cellphone tamo. At alata ng panahon lumawe, marat na king kay katamong sarili. Bali po, tintamo ping kasabian. Ne? King English, from the hearts who wants to believe, no explanation is necessary. However, from the hearts refuses to believe, no explanation is enough. Kaya, ngayon panahon aning Koresma, makanalo talang correct din kay katamong spiritual, blind spots, remember the acronym I. Explore God's direction, yearn for the truth, and I enlighten the eyes of our faith. Pasyag tayo po ngining kay katamo pong kasalpantayanan, itangan po Sasalpantaya ko king Diyos, pang mayupayan tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo,
Pengagli king upaya ning Banalay Espiritu, mibayit kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong waldo sinubliang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananin Diyos, ikpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik kaya naman keti, banmukum ka rin mabye, ampong mga mate. Sasalpan tayo ko king Banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubliran miring mete, at king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo kang Yesus sa ginuta mo, uling ya ing tunay sulu asaslag karing sabla. At nga tamong sumabi, Ginoo, bustan mong sunlag ing sala mo ke kami. Itangan po. Gino, bustan mong sunlag, insala mo kaya kami. Ban ing Ginoo ipakit na ing kayang ganaka karing kapatad tamong mibayit bulag, karing may bating apanimanman, karing ating kapansanan, manalangin taking Ginoo. Gino, bustan mong sunlag, insala mo kaya kami. Ban ing Ginoo ipakit na ing kayang ganaka, karing malyaring manakit kaya, karing tatangging manakit kaya, karing mga linlangan akasal pantayanan, manalangin taking Ginoo. Gino, bustan mong sunlag, insala mo kaya kami. Ban ing Ginoo ipakit na ing kayang ganaka, karing magsadya para king karelang binyag, karing patuto kaya, karing manatiling kakapkap kindalumdum, manalangin taking Ginoo. Gino, bustan mong sunlag, insala mo kaya kami. Ban ing Ginoo ipakit tiyang ganaka, karing makaranas dimot mong kayapan, karing magagalang akatimawan, karing malungkot at daranop, manalangin taking Ginoo. Gino, bustan mong sunlag, insala mo kaya kami. Ban ing Ginoo ipakit na ing kayang ganaka kaya katamo, busal ning etamo kilala, karing pagnasantamong maralas akit, karing akakit ta aldo-aldo, ipanalangin taking Ginoo. Gino, bustan mong sunlag, insala mo kaya kami. Abeta mo po king katamong panalangin, impong kapayapan, ketiking mabilog ayato, lalong-lalo na karing king Middle East, na ing kaguluan na malilyaring ngeni sana mayampatla, kapamelatana, ning makabuklat dang kaisipan, dempong leaders na ring bansa, bang kanita mika pamisabi, ampong ating po sanang pamisan metong may kasakitan na dala ng tangi ni iti mayampat na panalangin tamo king Ginoo. Gino, bustan mong sunlag, insala mo kaya kami. Panalangin tala mo naman, din kakatamong kamag-anak, rin kakatamong kakaluguran, at saka rin king Middle East, nangeni masisipit king gerang IT, na sana ila akit de hinggamat na ning Diyos, na yung mamyer proteksyon karela, kaniting gerang dadalanan tamo. Panalangin ta king Ginoo. Gino, bustan mong sunlag, insala mo kaya kami. Abetalag ng katang panalangin, den kapasalamatan da, den lectors, commentators, charismatic group, Alex de los Santos and family, Kapulong family, Richard Chonayumul, Nimpa Agapitoong, para king malagwang kapaldananda, Dilera, Hernandez, Gerardo Rodriguez, Kaladwa ng Jose, Roman Sr., Junior Antonio Luminada, Juanita, and Edgardo, Dani, Ricardo, Nenita, Purita, Gregorio, Leti, Lourdes, Benedict, Lourdes, Ampoy Pelisa, panalangin tala, King Ginoo. Gino, bustan mong sunlag, insala mo kaya kami. Madaming ining kakatamong sariling kapagnasan. Ginoong Kristo, bustan mong bibibiya kami king sala mo, ipayabot mo nga kidake ka,
ring may liwang bagi, at ding taong makapaligid kay kami. Iti adwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Di ba na-clarify ko na sa'yo kanina? Meron na yung password pareho lang yan. O para sure, mamaya pag halimbawa nung ginamit yung sila yung sinasabi. Purihin Diyos, meta sa globan, kaya kang kaya pantingamiting tinape, para kaya kami maginyang tinape ng biye. May purihin Diyos, kapilan. kapilanman. Purihin Diyos, meta sa globan, kaya kang kaya pantingamiting alak, para kaya kami maginyang ginumaning kaladwa. Biporin Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, ang kakatamang daon, matanggapya,
Harapan ng Diyos, sigpanglubos mayupaya. Tanggapanes na ni ginutin daong karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katayang kasaplala, at ling mabilog ng Santa Iglesia. O ginudaraw milareting ain, ababye kapayapan at tula kay kami, pasulungan da ingke kang karangalan, kapamilatan iting Eucharistia, at pagdalaming kaligtasan ng yato, itiyaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya kay kayo. At kaya ka, ang tinuring, Itasyulareng puso makayatas na laking ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Dapat at matulid ding pasalamatan na kang parati at numan karino pa Diyos sa langanga at lubos mayupaya. Mayapa nang na maging aliwake kami bang ding taong mabibiyek king karulumduman. Kaya lang ayatad king kapanaligan ang gaking masadsadla king kayang lugod. Ikang mimibait king pamangayalipan king kasalanan. Kaya lang inos ting danom ning bayong pangabait bang maging anak mo kaming inampun kang Kristo. Ulinita, kambering sablang koro ring angeles ka ring king manwo, alang tuknang at ngaming pupuri. Asa may pahaya parat-patat, iko'y manwating labuan, tekang ligaya. Hosana, Hosana, ikatas, katasan. Hosana, Hosana, ikatas, ikapining banalo, higpay kay panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, papagbanalan mo laritingain, kingambuning espiritu mo bang para kay kami, magawalang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayang bidaon ko sang loob king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pasalamat siya keka, piraso ne, binyene ka rin kayang disipulos at ngana. Kunanyiti kayungan at kananye, iting ka na akong katawan na bidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis at pasibayang pasalamat kay ka, binyening kalis ka rin kayang disipulos at ngana, punangiti kayungan at minumko kaniti, tingkalisin ka na kundaya, tindaya ning bayita lang hanggang tipa na bibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, bangketa mi patawaran na rin kasalanan, daptay nyo iti bilang kapigagan na kakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Niyang ining anakan maikpaing kamatayan at pamanyubli ng mebe ng anak mo, darami keka, iting tinapining biyampoing kalis ng kaligtasan, laiming pasalamatan keka, impapalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo keka. Kapag kumbabami mo namang pagawa mo ni kaming sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Kanakan me o ikpay sa iglesia makalagaan at king meto yato bang bigan na piking lugod.
Kambenang Leo, na kaya kaming Papa, i Florentino, yung kaya kaming Obispo, te sablang pari ang pong diakono. Ganakan mula naman ni kapatid ming pepainawan at maninay subling mi, pampore sablang miyango na biye, tanggapan mo sa aking maligayang mga harapan. Pakaluluan mo kami ngan, gawin mo kami ngan, karapat dapat magkamit king bielang angga, bangkayabe ng Maria ing Birhening Doninchos, kambe ng San Jose king esposo, kambering sablang apostol, ampore sablang banal. Patino pad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, purienda kat paligayan, kapamelataan ng Kristong kikang anak. King kapamelataan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu, kagumning banalay espiritu, pupurienda kat parangalan mangga, mangkingalang hangga. Gani po manalangin tambit mong kapanaligan na lugod kingig pa karenga manong tiro na kay katamo ning Ginoo. Bisamba niya'y lagyo mo, datang ke kami, ikayayan mo, ipamikwanan mo, ketikiyato, ating King kakananin, King adorado, ibiemo ke kami, ibiemo ke kami, King at ipatawad mo ke kami ding salami ke ka. At ipatawad kami kasama kami. Bukay pa sa walking tukso, tunay tapos marok. Kapos mo kami o ganogin siya blang marok, malagin mo ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, bangking kasawapaning kaya kang pakalulu, parate kay may kabos sing kasalanan na miligtas sa blang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang na Yeso Kristong, kaya kaming talapangabos. Amin kayo bayan, ating ligaya, manggaman, kingalana. Yeso Kristo, sinabi ka rin kayang apostoling kapayapan, lalakuan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiyak kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nung nilawan ming kasalpantayanan, kaya kang Santa Iglesia, pamayapan mo yung pong bilugan, nagpangking kaburian mo, kamabibiyat magari, manggamag kingalanganga. Amen. Payapaning Ginoo, parati asanang manatili, kaya kayungan. At kaya ka ang timurin. Akit tamo po ngining mikakame tong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan.
kaluluwan mo. Alala ko, king kasalanan, inatukot. Bilang kayo po po. Nyo'y ginutang Yesu Kristo, ang kordero ng Diyos, yang milalako king kasalanan ng yato. Mapalat ang mayaw singapuna ng kordero. Ginoy ak matampantanggap ke kadapat agkasming umano mo. mo, kumayap na. Pataon at daya ng Kristo, dala nakatangan sana, king bie alanganga. Amen. Amen.
Manalangin tamo. O igpaming malugod, pininamong sala, reng sablang mibait kitiking yato, katmon mo sa reng puso, king sala, ning kang ebanghelyo. Pangikutula mo, reng pamiisip mi at maging tapat, king lugod mi, itiadwan mi, kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Yung pong istasyon ng Kurustamo, mo po, next. Tamo. Purok 2, ang pong lipat sapa. Uka rin pong misa tamo. Maayo ka rin misa tamo. Lipat sapa po yung misa tamo. Lipat sapa, 4:30 na po chapel. ninggat panapon. Ninggatang istasyon ng Kurusana po makapakyabe tamo. At panalangin ta sana yung kapayapan. King mabilo gayato. Uling bitas na naman may 20 pesos yung gas. Po. Kaya po, mo king gera, king Middle East, king maliliari, ngune king kakatang ekonomiya, pamibiyebiyet ang aldoldo, yan pong resulta na ng gera ng IT. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka, Pwede siya antimurin. mayapaing tutuwing ikpa, panganak, ang poing banal na Espiritu, Amen. Misa midawne, metana king kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat kin Diyos. Maya, payabak po kaya kayo. No coffee.